Nay, sabidong matlet ay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan tayo manen, dagiti listeners tayo. Ngam sakbay na, non yan ti panakaisurat, dagiti nagnagan nyo isumat ti panangbasa mi. Da Jobert Paneda Nebres, Ruby Salida, Juan Lerma, May Peña, Peña Wano Pena. Ken dagiti top commenters tayo, ada Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Two Tired Adventures, Imelda Cabang, ken Leonora Bautista. Ken kada kay aminan, siyempre, anaayat amang tartarabay ti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Di ka mang loko, no di mo kayat ti maloko. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Oy, da kayo apasig amot talang, di kayag tugaw. Masapol nga kuti kayo nga malmalam, tapno ada serbay kisweldoyaw. Jak kayat ti kundi inana dito. Nawatan niya. Sigala kayo bastay, umay ka man dito. Apay ka day dun igmay. Anya na itang galing? Kasla kang tigtig na yapag-ong. Saan met dun igmay? Adayo met Adayo, anabumbuntok ka ng pag-ong. Ay, di pa'y makakikit mo't kanyak ti pag-ong Naira na lang amin nga darik-rik na Kanayon nga darik-rik na Imposible. Adayo mat mapadpadasan tiyag sakit ti sikit na kadatumeng na senyor. Oray, anya tinasakit kanyak. Agtignayak na ta. Kansana basta tinay, sa anak apatay-patay. Ano kas tatitingnay, malaos ka Ay, unay daytan kaka. Sa anak ta malaos, ta managdigo sakmat nunigmay. Gapoy tinayta, jak kayat ti kadwa analaos. Isungomikat kan. Nay, apay ngaya kas ta, senyor. Di na kwestiyonaran. Taday ta, ti panggandeng ka. Saan mo ang panggandeng? Unay daytan kaka. Awanan, ti adu payasaw. Ala, inkaginanan. Ay no kaya tiyo akad. Na kayon ti mapanaginan na tinagkay sa abiyag. Aha. Malmalday kayo matatang. Sino mati maragsakan iti kas di agaraw na di adun igmay. Inungtan na kayo kadimanan? Lalablabas pa ingam inungtan Diniswan na kayo kadi tatang? Lalablabas pa ingam diniswan. Ha? Grabe ang arod ti donor yo tatang. Umukook iti kaunggak ti donger agapuanan na. Ay,
Agpamediko legal kayo nga rod, tatang. Taidaron tayo da adon. Kita akman ti sugat yu, tatang. Anya pa sa tibagiyo ti binagsul na. Arig na binagsul na ti posok. Sus! Delikado day tatang. Ay, ipatayo day tan. Ay unay daytan kaka. Awan sugat ka. Nasaktan lang ti posok. Ti panang si Santina kanya, kanak. Anya? Naglokon? Italaang mata maditibagbagay. Iso ajak unay makatrabaho. Ngam iti kalabas kat nagpartakak ngagtrabaho. Adaw ti may ringpas ka. Basit lang amin nabindaw kat ikatanan ti tao na. Anya? Agsagana dayjay alakay. Agsagana! Sikamat ti masabat ko, Salve. Papanam ka rin, kastaunay mo tapos saksak mo. Inak agaplay a serbidora iti karinderya nila kay Igme. Don Igme ko nam Nadula amin. Saan kumot a kasangsango? Kasla kaluksaw mo ni Don Igme. Nagrungsot ngamin. Agasam, inikat na ni tatang iti trabaho na. Ha? Kat no nagagat ni tatabas ti nga amam, inikat na. Loko nga rod, dadya adon. Awan pa'y nasaya at nga ramid na. Apay nga rod, mapan ka agsaba. Diyak ibagbaga abalsak dadya adon. Siyempre, awanan ti trabaho ni tatang. Iso at siya akong tagtrabaho. Kat no damot sigo na trabaho. Basta ije karinderya nila kay Igme ti kayat ko apagtrabahuan. Ha? Ay, matikawakan ka, Salve. Di muntikawon ti panunot mo, Manong Nelson. O sige, agpatuloy akon. Ay, apay nga ta. Ay, unay daytan ka. Di mo imbagbaga kanyak, anak. Ti anya, tatang? May nagpasyar ni Nelson dito balay. Isa o tinakaibaga napan ka nag-apply iti karinderya ni Don Igme. Kasta nga rod, tatang? Amo makasla tigre na dyan tao, napan kakitin nagseba. Easy, tatang. Ay, unay na itang kaka. Kahit naawat ka nga round. Matik, tatang. Amo mo tanda dyan doon, naasamiti beauty. Panggap mo, kagpaaram kan kwa na. Pulos mo tatang. Apay nga raw, nga dyan pa yung negosyo na tinag-applyan. Katandamot di sigo na trabaho. Nagngato ti sweldo mi dyan. Bay am tatang, takis sayak ti kinalastog da dyan alakay. Ay, una na itan. Ay, anak, nakayat nga garamid ka iti linuloko, Don't worry, tatang. Be happy. Sayang tapintas mo iha, no servidora lang ti aplayam. Nasaysayat mo lang, no sikan ti agbali na sekretaryak. Servidora ti kayat ko, Don Igme. Ta iso ti may bagay kanyak. Sekretary lang, ta isot may bagay kan ka. Sexy na pintas, makayayo. High school laang mo tinalpas ko, Don Igme. Kan talaga adyak kaya ti sekretary. Uray an anundak. Ay, una daytan. Sige, no dayta ti pakaragsakam, agserbidura ka nga raw. Very good, Don Igme. Ay, una daytan salbay. Adumot ti umay mangan ditoy. Kita ekman no didan tumangin inot a maabog. Miss, magtad ka man iti baso. Hoy, sadot! Ingka mangalan, no kayat mo? Bastos ka babaya. Lawan ko ngayon may dito. Mas dawa ka. Anya
anya aga po nga umay ka mangan ditoy? Tandaan naman dati. Jagtun maulit umay dito. Very good! Ha? Anak, ada na kay baga kanya. Ada ka no kinaapam a customeryo ijay karinderya ni Don Igbay. Inggagarak day jay tatang. Una day tat kaka. Apay nga yakas jati naramid mo anak. Kayat ko ngamin nga abugan dagi jay a customer tapno didan agsubli. Ay, no idaanon da ka ni Don Igmay. Sigurado pagsasawan na kahit isa na malamlamot tilyaon. Ore anya pa iti aramidan na, saan ka mabuteng tatang? Marwam meten amang irurumen kadagiti pada tayo marigrigat. Anak, saan ka nga gibalbalas ta maditikas ta dakas? Oh, dakdakas pa'y ati aramid day di alakay. Imbis amaasyan kadagiti marigrigat, ad dalakot nga rod nga irurumen na ida. Sakti madanagan itikas ta nga aramida manak. Relax ka di, tatang. Everything is under control. Alya, ay, unay daytan kaka. Miss, Jak ikas kaso. miss, kasasaw ka. Tulang ka ka rin. Saan? May kan kararuan di kag mati. Bastos ka, babae. Sikat ti bastos. Tay bagbagam at tulungak. Talaga mo. Uri dagdag ka makasasaw ka. Hindi ka ba sumubat? Ay, baka paawan kay tinganas. Awan gayam ganas mo. Apay nga umay kapayla dito ingay. Ay, pumanawak malangan. Ay, bastos. Kasta. Pumanaw kayo. Ni, sangapulo ti simurak mo may mangan. Agkakadwada mat. Miss, ada dinakdakan nyo. Awan, Uray iga dungarudan. awan, Uray niya ngarudan naman sida. awan amin. Ha? Unay daytan. Kakadwa, awan ka no tila ako da. Iso mo bantayon di tawangir. Di kaya subsublin ha. Apay alapdan na kami ngay ngagsubli. Jak kayat di pa nagrup-rupa yo. Anya, bastos ka. Talaga saan kami nagsubli? Nagado dita ti karinderya nagsisingpot ti serbidora na. Daytoy la karinderya ti bastos ti serbidora na. Imbag atam mom. Saan kayo kasapulan ditoy? Naawatan nyo? Kimapsot ti karinderya manipod iti si Kanti magi-manage salve. Apay, basol ko nga rod, senyor. Di da nga rod kayaten ti umay. Alukuya mida, iti kasta, umigsamot laeng ti negosyo tayo. Negosyo yung laeng ah. Apaya nagtanamitim ka. Ay, ti kunak, senyor. Ang mga nunaumadan, iti ipaspasida tayo kadakwada. Sige. Mga anak iti para luto. Iti mangluto karag iti nag-imas. Kan klas sa makan. Tapno arakenda. Ada-kada kayo dayta, senyor. Aywan gayam. Nasaysaya at no ilibre yun ti soft drinks. Tapno kay kayat da. Mabalin mo eh. Ayam ingin nginak ti makan. Tapno mabawi ti libre a soft drinks. Wise kayo, mat. Kasta ti ag negosyo. Medyo agsaor kabasit. Agwais kabasit. Anya? Laglag at talaga dayto alakay. Unay daytan kaka.
Aday ta, naipaskil kon ti karatula di tarwar ti karinderya. Ako na, this resto is closed. No permit. Uray, tasan asumrek itatikuk. Kan imbaga kadagiti kakaduak nga ag-close kami iti duang aldaw. Isu nga awan ti sumrek kadakwada. Sika adon igme kita ekman no di aglugi ka iti dakkel. Apay sika laengen ti maymayat. Salbag kalakay. Apay nga nagkapsat to'y karinderya. Napapanahon ako nada, senyor. Anya? Siyempre, maumadamot iti maysa apapapanan. Iso sawaran damot tidad dumapay apanganan. Kasta talaga. Ay, isirakon na ito, talugi na talaga. Lay, kasi ita, awan customer. So nga i-transfer ka iti luputan ang negosyo. Okay, latamot kanyak, senyor. Masapol ang mapasaya at tadayilangan ti negosyo kan ti basit nga ipatpatalon ko. Senyor, ilako mong titalon mo. Kat agpatakder ka iti sabali ang negosyo. Daytay swak ang negosyo. Kas ko may tanya. Nabalin mo ti bagasan. Sika ngamin ti nangisingasing. Di isutyaramid parang nasaya at launay. Kasayaatan, senyor. Unay daytan kaka. Agpalimusak, barasang ko. Mabit lang lola. Kita no damano ang naglakwan. Taitid ko kada kayo. Ay na, agyaman ako na, barasang ko. Nabalitukan, ti panagpuspusom. Adto'y lola, ti 2,000. Kan alain nyo dito sa nga sako aluplupot. Ngam di kay agsubsublin ta delikado nagsubli kayo. Ay agyaman ak unay balas. Saan kayo nagtaktak pay lola? Mangayab kayon iti kumboy. Tapakumboy yun dayta sa nga sako alupot. Usarin nyo dagita. Wano ilako yukit din. Ay unay daytan kaka. Apay ngay, akalayon tayo mo na mapukhawan. Sigun iti panangodit ko, iti naglakwan. Kasta talaga tinegosyo, senyor. Ay, mali po dita, saan mo napatawaran amin na lakaw? Ay, wala, senyor. The best. Sandan nga may gumatang, ta sanda mo na makatawar. Anya? Ay, already tan. Saan ako na sumrek tatang? Tapno agngangaw da adon. Kinilaat ko ngamin tinag-resign. Gaputa awan timang sukat kanyak. Close tumanan tiluputan. Anya? Ay, panangiroroman na ita anak ka. Dayta ti may parbang iti sweetik alakay. Sweetikan damat. Ngam awan na pan kanyak akwarta wano lupot tatang. Impadawat ko kadagiti marigrigat. Diyos ngay, kasanula ngayon. Salve, imayak ta paglamangan ka. Anya? Kastaw na tipungtot ni Tunig me, tanaamuan natin nararamid mo. Ni, sumungsong ka doon. Sana ka mabutang kan ko na. Inakman kidya laan tay bunang akaas-asa. Tapno masaganaak no may. Lakay bastay, rumwar ka. Tay karong tinararamid tiyanak mo. Nagloko na ito eh. Basol ni Juan, ni Pedro, tiyagi karaw. Rumor ka, basta. Bilangan ka. Bay am tatang, siyak ti rumor. Hay! Si Kalakay! Makitam, to'y kas-asa bunan? Maminsan lawas-awas ko, masigpatan, tatangad mo. Ay,
Bayadam amin na tinagtakaw mo. Di mo ipilit ti kayat mo, taawan pamanaknak mo iti dayta. Mabalin ka patayin itan, taawan ti mang witness. Di mo kayat ti paloko, ngem kayat mo ti mangloko. Agamiris ka. Tano saan, isikat da tabiyag mo loko. Nang runa kat ado tinapaspasakitam. Saan nakaamay salakan ti kwartam? Kung ano kan, no di mo kayat ni kamat kukin ka ti kas-asa bunang may. Agawid akong tenak agamiris. Jak kayat nga ado ti manggura kanya. Jak kayat ang mariribok pa ti panunod ko. Talaga mariribok ti panunot mo, taado unay ti pinaspasakitam ken linuklukom. Agtutulag da amang lugubken ka, wenno mangidarumken ka. Tagsaksakit tinakam dagijay ken ka. Amangan nusan kan ama urasan. Umay da kan darupen, nakaawit da amin iti kas-asa bunang. San? Aglugan na ka na ako si Tikotsek. Umay dan, adadaditan. Pinatayabnan ti kotsena. Unay daytan kaka. Awan kasi tinaybaga tao, tapno awan pagbutbut ngan amang dangran kada tayo. Kaya't saan tayo pulos nga gibalas, kukwalaan ti Diyos ti pamalas. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Di ka mangloko, no di mo kayat ti maloko. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.